Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasapa mo'y tanagdigos ni Cristina, Gladys anak. Awan ti klase ti apo ko yu ita. Iso nga itugot ko ije pwesto. Tay supay mo't ati maitulong na kanyak tatang. Ayun anak ko. Mayat da ita. Itugot mo tapno masuruan iti trabaho ti apo ko. Ay, wen, may mayatan ti itugot ko. Ngam ti akmalmalam nga cellphone dito'y balay. Una, masapa kayo kaday amang lukat ita. Wen tatang. Isupay no dati gumatang. Mayat da ita. Maisuro adagos dagiti ubeng tapno adan tumet amuda. Naringat mat no itulok tayo nga aramidin dati kay kayat da. Sige, tagsagana kami pa'y nga rod tatang. Nalaway, agsagana kayam, ta isupay ti mailako yaw, anak kaw. Naa, dagladis manen kanti anak na ti limabas. Nangituloy namin tipunan ka ba kahit? Itugot na siguro manen ija pwesto da. Ta iso manen ti pagbalin na babaunin ijay. Sino man ang tisirip-siripag di tatawa si ka Felisa? Itay pa yasaw ak asaw, ngam di nakmat pagan ano. Damari Gladys ken Cristina ti limabas lakay. Anya kumaitan o limabas da. Kat itugot naman ati anak na ngagla ko ija palengke. Ay nawaw ka bakit? Pati dahi taabanag, pakibiyangan pay? Wen tabawal ti kasjay lakay. Bawal. Katun mat. Adalintag amay papan iti kakasta abanag lakay. Saan man akong kumporme ti pakibibiyangan bakit? Ay concern naklaang mat. Hindi ka man nagpakalaing dita. Nagiti anak mo ti pakibiyangam. At dadamanan iti sirok ti mangga. Cellphone manan ti dumdumugan da. Nay, nasapa kayo manon nga agin na Da kayo mo't gayam na naansing. Naimbag abigat yu. Kastamot ka da kayaw. Sa dino ti papanan yaw iti anak mo. Mapan kami manon aagla ko ije palengke nana. Ay, wun Mayat dayta, Gladys. Tapno masurwam ni Cristina. Wun nana. Sa bali nga mindagiti ubing ita panawan. Narigat da maisuruan. Tadayta mo agsilsil paun ti ipang pangruna da. Di da ambaw ti tumulong kadagiti dadakil da. Wen nga rod nana. Isu asyak, itugot ko latta ti anak ko. Madimot laeng ngamin no, may spoiled da. Isudan to ati kakaasi no awan ti ammo da nga aramiden nana. Apay matakas jay tatalito. Ay nawaw, di ka maawatan, Felisa. Nakita kalimabas damari Gladys kanti anak na itay agsapa. Sa di naman ang tipapanandagi jay tata. Mapandag lakaw jay palingkay. Apay ka day? Ay nawaw, manula ang titawan ni Cristina ang pagtrabahuan nakit din? Tapno masuruan jay ubeng. Narigat mat no datala ang ag-cellphone ti ammo na nga aramidag. When ngam child labor tikas jay nga aramidan na tata. Child labor? Wen tata, oray anak na. May parit lang tatikas jay tawan mo ti husto atawan ni Cristina. May mayat mo't laeng no may suro na iti ubeng. Child labor nga rod tata. Saan mo't anadagsan ti trabaho na ijay? Saan nga ipatrabaho ni Gladys ti ammo na asaan nakabailan ni Cristina? Di kay mat makaaw-awat tatalito.
Christina anak, ibaon ka pa'y man. Sa dino, nanang? Itulod mo man to'y order ni antim nga Hazel. Nalagan mo't kit di Sa dino ti pangituludak, nanang? Ije paradaan, ada ni antim ijay. Urayan nakakano. Wano si kalaangan ti agbati dito'y pwesto, kayat mo? Siya kung ti mangitulod, nanang. Malangarod. Itulod mo anak ko. Gumagan-anad kawan. Wan, nanang, daytoy kadilaang? Wen, kitaam ni antim ije paradaan. Ibagak nga urayan na kaijay. Alaam tumot laang tibayad na, wen. Wan, nanang. Ay, nawaw. Narabian manan ti agina. Awan ka di ti amom nga aramidan, si ka Felisa. Apay nga min aya, pakibibiyangan na. Kita man eh. Nag-flashlight da pa yun ang nagawid. Gagangay na Kakaasi dya ubing. Anya kaasimot nga ibagbagam dita. Pabida ka launay mo. Katwan mat, iti kasta nga edad na, pagtrabahuan ni nanang na. Amom mo a single mom ni Felisa. Sa maysa, saan mo't unay nga ubing ni Christina? Siyempre, itugot na mo't piman ta isupay ti maitulong di ubing. Uray pay, bawal ti kasta. Child labor day talakay. Kaasimot ni Christina, di na ma-enjoy ti childhood na ako nada. Sika, ti kamali ti parenting style na. Iso anay tagsilsilpul na ti amo dagiti anak ta. Ngamin, spoiled mo't ida. Adto'y ti ginatang ko apangal dawam. Christina, anak ko. Agyaman aklaunay, nanang. Ala, mangan ka pa'y Tasyak ti mga sikaso kadagiti customer. Si Kangay, nanang, di ka pa'y mabisin? Ay, saan pa'y? Mga anak to inton malpas ka. Umunak nga ruden amangan, nanang. Sige laang anak ko. Kaya't agyaman ak unay ken ka. Tamaan anusam ti tumultulong kanyak. Nairwama ko, nanang. Sa maysa, maragsakan ak makatulong kan ka. Di ka mabannog nga agbagkat. Agyaman ak unay anak ko. Agyaman ak takas ti kapanunutam. Anya pa'y ti maaramid, nanang. Ada ka di pa'y mairipa? Ay wen, iripak mo man tay kamatis dita anak ko. Per kilo, nanang? Wen, ngampilyam mo't laeng Awangan no, adamot na inayon nadadaol. Wen, nanang. Ay nawaw, kaasimot ta anak mo, Mari Gladys. Sika mo gaya, Mari Felisa. Anya ti umay mo gatangan? Awan matkit de, imayak laeng, tanakita kapag trabahum manan ti anak mo. Ay saan ang mabalin ti kasta, Mare? Ay nawaw, anyat kahit mo asawan, Mare. Child labor ti kasta nga aramidam. Ala, kayat ko laeng ang makaadal ti anak ko, Mare. Saan mo't anarigat ipapaaramid ko kenkwana? Wen ngam bawal nga rod ti kasta, Mare. Apay aya nga ipilit mo. Imbis ma-enjoy ni Christina ti biyag na, saanan tatrabaho mo't akanayon ti aramidan na. Uno, kayat baw ta ipa-DSWD ka, Mare. Kayat ko ti tumulong ka ni nanang, auntie. Ay, uray pa, Christina. Bawal ti kasta nga aramidan ti inamken ka. Makapasurun mo't dahi a Felisa. Ay nawaw. Apay ni Felisa Gladys anak. Kasanumot nga mintatang. Nagmadikit din ti ibagbagana, idi nakita na ni Christina ija palingki. Child labor kung nanamanan ken ka. Uwan nga rod tatang. Saan mo't nadagsan ti ipapaaramid ko iti anak ko? Kahit ko laang mo't masurwan ni Christina iti trabaho. Dahita ti sana maawatan ni Felisa. Kita dagiti anak na, kat di na may baon, ta di na mo't ngamin isuro ida. Ipa-DSWD ka kung kunana pa'y kanyak tatang. Mala, di mulat na ni kaskaso anak ko. Jak amaw iti da ako marem. Sa bali mo tinunot na. At dalaang ti umay at DSWD dito'y balay. Talaga ang makangag kanyak day ta babae tatang. Saan asyak ti kalkalabanan na?
No di na kayat nga isuro dagiti anak na. Di na iraman ati anak ko. Makapaburek iti darat ti kastangar aramiden na. Ay, kaasimot piman ni Christina na naansing. Ay nawaw. Apay mo anak ko na makasta ti anak ti kumarem. Si Kapilisa. Wen taubing pailaang kat pagtrabahon na kit din ni palengke. 17 years old butan ni Christina. Wen ngamsaan ka di a child labor tikas jengar aramiden na? No siya klaang nga makakit-kita. San mo't anadagsan ti ipapaaramid ni kumarem iti anak na? Ipa-DSW dik samot tanda dya babae nana. Ay nawaw ka. Pa-DSW di mo't asasawam dita. Mayat kit di ati kasjay nga inaramid na. Itugot na di Christina ije palingkay. Tapno masuruan. No si ka di mo kayat asurwan iti trabaho ti anak mo. Di mo pakibibiyangan ti diskarte ni Gladys. Takas na ko nakitayan saan anadagsan ti ipapaaramid na iti anak na. Ayan man ang nagitubeng, Felisa. Diyan mo awan na di tarwar aya? Ay nawaw. Agsalud-sudak ka day no nakitak ida di tarwar. No awan da dita ang mga no nakikaaruba namanan Na, adda ka lang ni ti balay. Ngam di mo amaw no sa dino ti papanandag iti anak ta. Adadalaang nga rod dita itay. Ay na, Felisa aya. No nakikaaruba dalaang sigurado nga agawid dan tumatlaang dagijay. Apay matapalubusam ida ang mga ramid iti kay kayat da. Ay unay kan lakay. Pagapaan ta ka di manan ti may papan iti day tabanag. Tapno ibagakken ka sa anak akas iti day jay aglades a pagtrabahon na ti anak na. Rumuarak man pay lakay. Sa dino man ti papanam. San amabalin amaamuan na nga adda ipa-DSW di. Sigurado nga agungat man ang tiloko. Apay di ka makasungbat. Sa dino ti papanam kunak. Adala mapan ko bayadan ako marek. Anya nga oras nga gawid ka. Diyak sigurado. Agawid ak tulat ta numalpas. Kita ama, ang mga marabyan kan tumanan. Asino dagita tatang? Taga DSW di da kanaw anak kaw. Ay nawaw. Anya ti raramidon da dito eh. Adda ka no nag-report ka na kwada. Anya? Sigurado ani Felisa daytan. Talagamot day ta babae Umapal siguro ken ka. Nadakkel akatulungam ti anak mo. Ket isaw, di na may baon na gitarnak na. Kita ket agtamtambay laeng di tawiting si dagitarnak na. Kasano ko mga men? Di na mo't ibaon wano isuro ida. Mala, ituloy tanto ti agistorya anak ka. Rumor ka pa, tapno makapagpalawag ka na saya at kanakwada. Ang mga no sinubraan manen na dya Felisa ti istoryana. Ay, anya lakit din ti kastoy abiyag. Syakla ka na yun ng ti agunggunay dito'y balay. Ay nawaw, reklamo ka mo't reklamo ta. Wen tasyak mat amin ang ti mga aramid iti amin ang mga aramid dito'y balay. Kasta talaga, tadi mo mo't ngamin isuro na kita anak mo. No agsauak, makaungat ka pa'y kanyak. O, anya nga ita, di daan mo, ti tumulong kin ka. Ay, makapa-stress ang ti kastoy ang mapaspasamak. No sakti si ka, isuro mo't na kita anak ta. Ure agluto kan aginaw no isaw. Tapno adamot amuda at trabaho. Kita am ti anak ni Kumaring Gladys. Naggagat launay. Dakkel akatulungan ni nanang na. Felisa! Ha? Rumwar ka dita, tagsarita ta! Ni Maring Gladys na tagpukpuk ka. Apay nga ta? Ay, tiyan nga ti aramidon day ta, babae dito'y balay. Rumwar ka! Amok nga da ka dita! Mala, rumor kan bakit? Makapungtutan ti Kumaring. Anya ti umay mo ibagaya. Talaga ka di adinak sardengan, Awan ti amok abasol kukin ka. Di ka man naging didiam mo dita? Amok asika ti nag-report ija DSWD.
Iso nga adda ti may atagat DSWD ije balay. Apay? Anya ti problemam kanya kaya? Agraman day ta abanag pakibibiyangam? Tapno ibagakin ka, saan ko aparparigatan ti anak ko? Kwa mare. No apalanda, tadakkel akatulungak ti anak ko. Suruwam mo't ngamen dagiti anak mo. Saan akasta asyak pailaang timapan mo ipa-DSWD dita? Maminsan pa'y nga ada timapan a DSWD je balay. Makitam, Saan asyak ti kalkalabanam, No makitam nga agrigrigat ti anak ko, sige, agreport ka. Nawatam? Kwa mare. Awan mo ti dakas nga raramido kiti anak ko? Sursurwak lang. Tapno inton isumat ti agpamilya. Amunan ton ti aramidon na. Imbes sa suruwam mo ti anak mo, saan tada kamikit din nga aginati ing kasipsiputan? Saan ada kami ti pakibibiyangam? Ta saan da kamutkat a pakibibiyangan? Nawatam! Di nakangag ka lang arudan, Felisa. Oho, pabida kit di day dya babae surun kon. Si kakit di ati pabida. Kung di-report ka kanumat ija DSWD. Kita ang nagiti anak mo. Awan naman dito palay. Di na pa'y may baon mo. Panagkunam ka di kit pagayat ak tikas na mapaspasamak. Siyempre, inispoiled mo ida. Iso akasta. Di dan may baon. Ay, lakay. No siyak ti sika. Dagiti anak ta ti isurom. Saan at ti anak ti kaaroba ti mapan mo pa kibibiyangan. Saka makibiyang ano makitam nga abusuanan ni Gladys ti anak na. Ang no saan, agulimag kalangan. Agpabida kalaunay mo. Ala, surutam dagiti anak ta, no sa dino tinapananda. Tay bagam nga agawid dan, itamot lang. Itugod ko ida iti garden. Di mo manan kontraan ti kayat ko, Ta di mo kabaalan a disiplinaan dagiti anak ta. Iso asyakon ti mga ramid. Ay, nawaw! Kas naganak, rabang nalaang asuruan tayo dagiti anak tayo. Di tay ida ispoilden. Tapno amudan to ti araramiden da, inton isudan tumeten ti agpamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.